Hakuna ati anatoa pesa mingi ya kwenda biguni. Gicajama gatagati ka Bishop Ben Githaiga wa Cai no githiete na mbere na riu eri acio mahota gukorwo magitwarana igoti-ini niguo gukorwo makinina bara ino igatagati wao. No before tuthiete na mbere itikira guturn on notification yaku niguo hingo ciothe twa post video ugakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Gucokie thutha hanini Sunday hituku kuria President Ruto acerete kuria JCM na tukiona Bishop Ben akimutungiria na njira nene muno, na thutha ucio Githaiga wa Cai agikorwo kiingira online akanite kuona atoire aritie ici daka na mshahara yake ni 700,000. Wakaridio nawe ndungiheana 80% of your salary. Githaiga wa Cai arakorirwo akiiturura na arakorwo akionania marakara make kuri Kiengei after Kiengei gukorwo akiuga gutire guteithia Gen Zs mateithirie Kaluma Boy ati moka kanitha wake mamutigeire murigo tu munene muno. Merio iyo igituma Githaiga akane na maruru na arakorwo akiumbura what actually went on niguo Gen Z mathie kuria JCM. Githaiga akiandika na rauga as if you were forced to intervene na venye ulijam when I stopped your selfish intentions za kutake over Embu trip ginyagia mana ambulance. Na Kiengei ndanakirira hau arakorwo akiuga heri Gen Zs matangiathire kanitha ucio wake wa JCM guteithiria Kaluma Boy kou ati mamutigeire murigo munene muno. Heri hata wangekuja, they left me with a heavy load to carry. Miario iyo ya Kiengei ikionekana riu gututhura gicajama gitahana makiria thutha wa Kiengei kuga Gen Zs gutire kindu mateithirie nakio tiga inegene na vuvuzela. Miario iyo ya Kiengei igituma andu mamuhutithanie riu na icera riri ria President kuria JCM. Na miario ino Githaiga arakorirwo akiaria aingi magitikia ati Bishop betrayed all of them. Na I'm so sorry Mheshimiwa Rais, hao wanajua I'm a live member of ODM party. Na hiyo shida ninakula ni kwa sababu Raila alituacha kwa mikono yako. Sababu mimi nimemwambia baba ametuacha broad base, sasa mimi nisisumbulie. Na nikaambia washirika wangu, niliwaambia sikuambia. First of all, Gen Zs wamekataa kujiamini. Because wangekuwa wamejiamini, by now they should having their own church. Wangekuwa wamepeleka Gen Z wengine theology, St. Paul's University. Na riu kiria gitigarite ni ndemano nene gatagati ga Githaiga wa Cai na Bishop Ben. Kwa riu Bishop ndangihithirira toria arekaga hau kabere kuona miario yake towards igongona ria Kaluma Boy na icera ria President JCM exposed maundu maria atoire ahithireire. Do you think Githaiga wa Cai ni agirire gutigana na Bishop Ben kana hihi miario yake niwe ratuma andu maremwo ni ku understand true intentions cia Bishop Ben? Twaranirie down the comment section. Make sure you turn on notification yaku no subscribe niguo hingo ciothe twa post video gakorwo wa mbere gukinyirwo. Tucemanie na wa next one.